Hai o ha. Ke tsama tseba doc ke kopa sebediseo. Go save time ba tlosa no go sabotage nna nna pole ke a tsekisa mona batho ba shapo ke bo baba bona ga tsekisa di kamera wa mantso a wale from my favorite person wa tseba ka Sunday ke Sunday le tedi ditune ka ilona ke fumana chance ya go venta you're my complaining what happened ke nna mare kapa kwena but hey it's fine life goes on I'm happy for you and we do o khalletse ho utlwa ha are my favorite person ne ka go kutwa dikobiso ke la ola dikobiso mara tso bote bo ke batho jang ke bana ba spoiled o tlaetse o ba mo jwale mohlahla ba bitsa o Teddy drums di tsa boss tantrums ke na lo Teddy drums a o tshega di drums alinka ya munyane le mo bapadisa ya nwalla o itia so fe o mo fe fete bo jwalo because I mean what he is my favorite person what's he ba o tla loka ke go boetsa show can it Pabi are you good I'm perfect doctor yes bona te bo litlo la ka wena mara ke shabu ke pile shabu o mo re lo ngola le ngolo le ka seng o sana yeah ona le ntse tso di dia la le ntse ke di ya fantse ha di ra mabitso a rona ai ba me di dumelang ka nnete se ke le teng le tlophela ka la Facebook mo ke leng live teng ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke live mo Pastor November and Victoria's Faith Ministry ke na le mpomotseng le seleke mo mamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hohle mo mametso mo hana teng ya o dumedisa ke mpomotseng o tswa ka kerekenya Victoria's Faith Ministries le Pastor November mo mamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hohle mo mametseng o le hona teng o dumediswa ke Osila Gato Seleke yeah mamedi ka manta o mo le mong ke na le Monday motivation always ke na le Monday motivation ka baka la hore ke na le metsotso fela e menyane ke kopa fela ke fete ka mantswe a Monday motivation because ya tsbar ka manta o montebo ke na le Pabi ke na le Monday motivation ke motivate batho hore ba qale beke tsa bona ha monate now tsatsi lena ke kopa ke late Bible Monday motivation ya ka mamelo ka ratang mbekeng e fitileng mo Monday motivation ya ka ne ke ba ka soccer ka game ya bolo ke re game ya bolo ina le 90 minutes bolo o bapala 90 minutes but ona le 45 minutes ya pele o ba le half time half timing ne ke re ke mo ba lo etsang self introspection if ba winwe ba team e juwe ha ba ile half time man ba lo etsa self introspection or but why re winwe I mean why re juwe now re lose it thank you so much why re lose it then re etsang jwang hore ha re khutlela re change situation esane le hore re qeteletse se re winne ne ke ruta ka ntweno ka Monday motivation ya ka mamela ka ne ke baka bohlokwa ba self introspection ha qetile be kere the reason why batho ba sa kgone master self introspection yona ke ruta mehla ena taba ya hore batho re kgone master self introspection ka baka la hore most of the time re dula rena really angry really bitter and rena le batho dikelelong tsa rona now aba bi mamele ge ke mametse ntate ke se na relationship e tlola ya a ke mametse jale ntate matolong ke ena o ka tsebeng ya ka ka mo ke shebile fela e ona botsana e se be phoso tsane tse ileng di etsa hala be kenye fitileng ka bona batho bana ba ntse ba tsaya bana ba ke na ba o ina le wena ba bona ga no go try case sa ba try case jale nna ka ntate mo ha o mona ona ga se blife a bate phoso e etsa le hape jale ke ne ke mo hlalosetsa hore o santsa le teng oh thank you no thank you jale bona o swabile bana tebo manifesta half time jale ke re he now ha timi ilo etsa self introspection ba dula ba shebe photso tsa bona hore why ba faitsi why ba lose it wena mamedi wa karata ne ke ruta ka ntwe
now ke be ke ruta ka hore batho ba etsa self introspection ha ba kgone ho master self introspection because people did not understand that bua ka self introspection re bua ka eng self introspection re bua ka wena le wena how lo etsa self introspection it's you and you ha ona motho o mo but now ngetsa batho ba ska ba kgona master self introspection kore most of the time when re etsa self introspection what re etsa re a rona le batho dikelelong tsa rona le dipelong tsa rona ba re hetile ba rutlise bohloko ba ka ra dikelelo tsa rona le dipelong tsa rona then how o le mane o le mong o etsa self introspection automatically because ona le batho bana ka ra kelello now how tshwanela hore o kgone o shebana le wena automatically your mind ya shifter e pointa batho bana ba ka rakelelo ya hore no bo man le bo man ke bana ba nkentseng so and that is why ke reactile ngapa go tlileng bohloko that is why dintho tsa ka di faithing ka o pointa batho bana ba ka rakelelo ya hao wa bona because hawaya o letsa self introspection e le wena o ile ka batho in your mind and most of the people la ba etsa self introspection ba go no master because kelello ya hao ina le batho that is why ho leng dangerous hore ha o le motho kelello e dule e emere batho you are pregnant kelello ya pregnant ke batho because every time man le man ya utlisa bohloko dilo mo bulukile kelelong ya hao o mo bulukile pelong ya hao ha re gone ho lebala ka batho ba rutlise bohloko and that is why every time ha re letsa self introspection kelelo tsa rona di pointa batho bana ba hore na le bona and that is why ho sina mohlang re tlo iponang diphoso because ha ona mohlang re gona ngo dikelelo tsa rona di supang rona because di re fetela batho ba bang so ba go ntwe bua nyematla jo e re di khutlele papading eo ya bolo buang ka yona ka mantswe mang o re rona re tlamele re lo bua le rona re le bang ha re khutlela ka mane ka dipapadi di yang ka teng re ya le letshwele ka moo o iqetile re ya kae ka mane re ya ka mane ka di change room re ya le di supporters nana fela commotion e banteng you can imagine now hona mohlang go gona go bona phoso as a team wena because una le letshwele la ne ka kelelo ya mamedi ya o qetela ene ke tlo ruta ka yona but na kwa ka se tsamaile because re na le taba tse ngatanyana ne ke ruta Monday motivation ya today ne ke batla go etsa ka Luke chapter 5 verse number 4 ha qetile o bua a re ho Simon se setsa kwetseng le lepeletse matlo a lona le tshware Simon araba a re mong ha di re sebeditse ka thata bosiu bohle re sa tshwase letho empa ho ya ka pulelo ya hao ke tla lepeletsa matloa e be re ho ba a etse jwalo a tshwasa ditlhapi tse ngata mamedi bo Simon ha o qala verse 1 it's just the Monday motivation bo Simon ha o qala verse 1 mamedi tla o bontsha bana ba se ba hlatswa matlo a bona yes o bona ba sa tshwara ditlhapi Jesu a fitla o bona hore lona le wa tleng lona le go tlalang ho lona ai te bona qetile lona le wa tleng lona le ntse le sokola ho lona problem ya lona le bile le di expectation haholo ka lewatle ne le belletse lewatle le provide ka dintho tse di hlokang tseo le di hlokang le ne le lebelletse hore lewatle le lefe dintho tseo le di hlokang now ka bomane mabi lewatle le phoqile ha le tshwasa letho ebile le Petrus wa confirm ntona re morena re sebitse ka tata ha re a tshwasa letho now Jesu kopana le bona ba se ba tshwasa ba hlatswa matloa ba tloela you get my point now Jesu ba gotlisetsa to the same lewate ba sala Jesu Kristo etsa jang o ba gotlisetsa lewatleng now o re le bile disappointed ke totile le bile disappointed lewatleng le na le tshwasa letho but now if le batla different results le tlo tshwanela le change strategy le change le plan or this time se setsang kwetseng this time come on somebody change system mo mamedi wa garata the only thing e ke tlo buang re santse re tlo approach selemo se setšha Monday motivation ya ka go fela mo mamedi wa garata wa bona hike aba itento e hlolang batho that is why
re failang re be re tsofa lo thole motho a sa le 50 years a faila a makar mo mamedi. It is because re mofuta wa batho ba sa believing tabeng ya change mo mamedi wa karata ha re batho ba dumelang tabeng ya change. That is why re sa mind go safara dilemo kaofela o safariswa ke ntho wa. And one of the thing ya o qetela mo mamedi ke hore re expecta ntwena yo re dilana le yona o re change. Can't no mo mamedi sometimes you it won't change unless o change wena. Mo mamedi wa karata hai ka ba rutwa bana ba lebeletse re le watle le change bana ba lebeletse mohlolo because there was no way re le watle le ka change. But the only thing you just a fihlang ba ruta yona re bona skala expect a change le watle but it exists lona apply and change for le watle. Mo mamedi hona le dintho tse ding tse o kekeng wa expect a change because one of the thing e re shapileng kore re le ra expect a change batho re le ra expect a change di boso tsa rona re le ra expect a change basadi ba runa banne ba runa different tsa runa. And mo mamedi o no lebeletse mohlolo because le today ha iso ka ibateng that change. Jesus Christ re problem ya lona ba rutwa le lebeletse change le watle and le watle le na le la mohlang le tlo change. If you na le batla le watle le na le provide ka dintho tse o le hlokang ha o change lona qeti yo ya kopana hona jwale ka 11 mamedi qetile change. That is the only thing. Change how you talk, how you approach things, how you answer, how you because mamedi hona le wa bana tseno mo mamedi di re hlotse ha re tsebo karaba re tsebo approach re tsebo go botsa re tsebo yetsang mo mamedi wa karata. So many things tse tshwantse re di change. Mamedi hona jwale ha ke tswa mo ke tlo dula le batho fatshe batho bohle ba batlang go dula le nna fatshe mamedi tsatsina ka shokolena ha batle mamedi wa karata ho sane re gaola selemo ka 6 o'clock mantsibo re gaola selemo ka 6 o'clock o sane tla bedila bobedi re gaola selemo tshebeletso ya runa mamedi ha re gaola selemo hape ho sane ka 11 o tla mo radio ha o tswa radio o ilo dula le batho tshebeletso ya runa mo mamedi ha re gaola selemo re ba le lekase leo re le beang ka ra kereke ba mamedi le ngutlo re ba le lekase leo re nka mabitso a batho re nka mathata runa re di lahlela ka ra lekase ha re qetile re besa lekase le re le tshisa mamedi le nthusitse lekase le ke le mo se fitile se le ka pa ke sa se ka nna ke sa ne se ka nna ha re kena ho se fitile yes ha re kena ho se oh yeah ha re kena ho ya mamedi ne ke na le ntho ne sotla ena sa khona Robert be ke re se le ke a ngole ne sentse ke le pulpiting ka se le ke ngole nthena o ngole yona paper mpiri ya teng yo ngotseng yona ke be ke lahlela le ka se mamedi ya ba ke lokulohile o fihlela tsatsile jwale mamedi ho sane ke na le ke gaola selemo re na le tshebeletso yona o gaola selemo ka 6 o'clock bosiu jwale tsatsinela re qala tjena na hona jwale ka 11 o'clock ke a tswa mamedi ke a kerekeng ke lo dula le batho fatshe ntelo nke tsa hore ke dula le batho fatshe mo mamedi ke na le kerse entsho ke na le kerse e tshweu ke na le lesila le letso leo ke batla batho ba to di lata hona dintho tsena mo mamedi tlo ding ka hona ka 300 rand dintho tsena. The reason why ke re batlo di lata hona ke hobane kerse entsho batho ba ha ba tlwaela hore e sebetsa re ya tseba hore di sebediswa boloi kerse entsho most of the time di sebediswa boloi khahlano le maphelo a rona that is why rena le batho ba re rapelang ka di kerse entsho tswale mo mamedi wa ka rata mantsibua ke a kopa hle re skela le bala rena le kerse entsho le rena le kerse e se mantsibua kerse tsina ka shokolena hona le kerse o tla hona jwale ka 11 no ha ke tswa mo ka 11 a tloko batho ba tle ba tlola ta kerse honna entsho le etshweu le lesila le letso ha qetile ke ba jwetse hore ba etse jwang ka tsona ke tlo ba jwetse because mo mamedi kerse entsho le lesila le letso ke dintho tse sebediswa maphilong a rona o batho ba lo ba gona hore ke nya lesila le letso maro se a wena o bo apesitswe lesila le letso spiritually that is why re nga o ya hohle mona batho ba se ka ba o rata hohle mo fihlang teng batho ba se ka ba o thabela because re kinywa masela a matsi jwale ka hona jwale ka 11 a ke tswa batho ba tlo lata lesila le ba tla ba tseba hore le tlo etsa eng le kerse entsho
tsena tse re rapellwang ka tsona batho ba re rapella ka dikerese tseno mamedi ha le bona di business tsa lona manyalo a lona everything ya lona e sa be hantle hona le batho ba tswang bosiu ka 12 o'clock ba bitse mapitso a lona ba rapela ka kerese tseno le tlatla le di bona dintho tsena mo mamedi wa ka ratang jole re na le kerese eno enso le kerese e tshwe ke batlang batho ba tle ba tlo dilata ke itse ke 300 then mamedi wa ka ratang ha o qetile yengwe ke ratang ke utlo dula le bona fatshe hore ba bang ba batho mo mamedi ba na le di probleme tse hlokang keletso e seng tse hlokang prayer tse ding di hloka keletso trust and advice mo mamedi that is why ke ba createile monyetlo ona hore ba tle ka 300 normally ke charge 1000 rand o dula le motho fatshe but now ke ba charge 300 ibile se kopane le kerse yeno samle ntho tse ntse ke bang ka tsona jwale ya bobedi ntho ke batla mo mamedi enketse yona o tla ka pampiri tse pedi mo mamedi hosane ka 6 o'clock mantsibo o tla ka pampiri tse pedi and then pampiri ya mathata a hao a wa ngotseng ya bobedi ke pampiri ya ditlhoko tsa hao le tsona le tlatla le tlo tseba mamedi wa ka ratang hore dintho tsela di sebetsa jwang ka ofela ha tsona mamedi wa ka ratang ke a le kopa nyelohang okay ntate Moruti ke re ke kopa re phete enana ya di pampiri momamedi wa Motheo FM ke page tse pedi ha se page A1 e motho a ka ifetolela e tlo ba page ya pele o ngolang dintho kaofela tse o sutlileng tse o sa batleng ho tshela le tsona ho 2025 tso batlang di fele ha 2024 e fele then page ya bobedi ke dintho kaofela tse o di batlang tse o batlang tate Modimo a o hlonolofatse ka tsona then ka mantswe o tlo tla ka page tse pedi mama ngalo senyana hona le o sena ke mo rapela ke wa ke kae Landa ha benda te Moruti ke rontsha hlapisa batho batho ba batlang ho mo bona ba khona ho tla tsatsing lena yes ya ba tlo hlapa le ba batlang ho hlapa hona le o se mong wa England ha ke mo rapela ka tsatsi le ne ke mo rapelle Alice kwa le England o tsebe ke a etsa ntho mohlomong o a kula o somewhere ha o ka tla family ya hao ke tlo rapella family ya hao ba lo ba tlo bua o family ena ya hao so o se ba no tlile sister wa hae mon sister wa ke na ke o nna ke mistress e una ye mong ke Linese England ke kae England ha ke mo rapella ke rapella o swatle yani wa England ha tse botsamaya ha ke rapella yena wa mistress ba lo ba bua re ba lo ba thabantsho yane re moloile o ra ska ba tsamaya ke be ke mo tshela be ke re yane ha tota deliver yo be ke nka phone re founela ya wa England ka WhatsApp call then ibile ba re ba loi mme wa mulo yona ya buang o siona wa mistress ka ro yena o re yane o England o ne tshwantse be ke doctor mare mo swaipile re yena e be nese ngwana ka e be yena doctor ene tebo e jwalo the lady ya yena wa nese wa o England ke nese mogotsi wa hae close friend ke yena doctor best friend jwale mabane yena wa England ona le teng he ke mo rapella mabane o tlo ba lo ibane ba re mabane o tlo tla mamedi bana ba re November ka bophelo ba hae a pele ene gona re dula re sebetsa hore ena a dula go betsa o yena ha dumelo ba ba ene ho dimwa ha ene o re khantsa dira di slow tsa wa phela o da re phele bophelo bo atle le dula kae o tlo ke ratang ke mo o tlile bua ba loi ba re yana ha dumelo re rona re teng bophelo ba hae ene re a bereka re berekana le bophelo ba hae motho eno na ntse tsang tate Moruti ke kula molala wa ka spinal sona sa a re se tadile fatshe o tla England o teng o na le teng mo bana and tate Moruti spinal sane se o no rapela ka sona se gotlile ka matla a re ha ke reverse ka koloi go tshwantsa go kope motho ore ke kopa o nshebele ka morao because ena tse boetse tlo tla mamela Bizai. Yes. Oh my God. You hotle boy that
mona South Africa. Le four. Yes. So le entse bophelong ba. Ibile a se le bo rona ke bore e startile ka bo mama rona. Because ene ne le motho le buka le no tsa rata buka tse le motho le buka a papa fela tjena re ha tlo bo mama ba ha tlo hla bana ba bona o re tla mo kokobetsa jwale rona re think a ho yena ho ba o bua ho ba ke re whatever is happening their life is a success re tsa temo ho yena 3 November then le rona re go tletse ka hae ka mona o ntsa re so so re kopane ene ha dumele le hore thotse tse di etsahalang da etsahala hore bona ha go badi hore batho ba go ba ya ntate moruti mohlang Osman 3 November mohlang no rapela mamela bare yana ha dumele ne and then jalo o so wa tla hlalosa mona hore mohlane ke morapella o ila manifest you know oneness one to one stress jalo ha o manifest o jwetsa yana ibile wa mo romella recording yene ke mo recorda ngantsa manifesta jalo yana wa England ke a sa dumela re ntse a di dumele yana a di ine ka re ka bua le no mistress but ke na ka go dumela mamedi wa ka ratang jale wa bona bohloko ke bona he wena mo mamedi wa Motheo FM ke rata mona tabeng ya hore batho ba di dumele dintho tsena tse tleleng ke bua ka tsona gore ke rata mona wa bona ha morena Jesu ka panta temdimo are setšhaba sa ka se ala hle ka baka la go hloka tsebo mamedi ke yona ena mo mamedi batho ba dumele next ha e ka ba mo mamedi le ka nkutlo batho ba dumele next re dintho tsena di teng and always when o sa di dumele wa tsaba o yetsang o ba naive o a khathalle ha o tsotelle and dintho tsena o nagana re di normal ha o kula o nagana gore o normal ha o yetsa ne ke le Lesotho maobane ba tseba bompho motseng go no tlile batho go nna ke Saturday go no tlile batho maobane o na le ye no system mamedi o na le mosadi ke mo rapelletseng a bua ho bua ba le ma devolution ba bua ka dikipa tsena tse brandiweng ka pele ka mo tsena tse brandiweng ba bua tse dikipa tse solo ba possessa batho jwang ba be ba bua ba batho ba tlo hlolang fela ke batho ba rapellang diphahlo yes batho tlo rapellang diphahlo mo mamedi tlonke le jwetsa tloho mo mamedi ka ratang skelang ka dintho tse tsala maphelong a lona hanyane qalellang tsatsi lena go tla gona le tlokopana le no tlwa ka 11 tloko mamedi ka ratang qalellang tsatsi lena le tlokopana le nna ka o fetisisa mo mamedi ka ratang skela foswa ke tshebeletso yona di kendele e ntso le etshweu samle le sela le letso le yena ya dipampiri because mo mamedi ka ratang dintho tse ngata tse tshwere maphelo a lona mo mamedi le sebeditswe ka tsona dintho tsena ka bomadimabe le sebeditswe ka tsona dintho tseo le louwe ka tsona dintho tseo le distribuwa ka dintho tseo and mo mamedi there is no way o ka reng hape le mosetlang o wena o bodutse fatshe o sa eme ka maoto o lwane le bophelo bao because ka bomadimabe ho na le batho mo mamedi ba ileng sale ba sebetsana le bophelo bao wa tsona le batho ba sebetsana le bophelo ba rona and ka bomadimabe jwale ka re tlo crosser to 2025 ka bomadimabe batho ba nne bona ba ntse ba le teng ba ntse ba tlo ba teng ba ntse ba tlo tswela pele ho lwana le runa jwale mo mamedi ya ka ratang ka baka la hore lona ba ba se le lekile se le mathile hohle se le entse dintho tsohle mo mamedi wa ka ratang a ke letle le lona ba doubta mo mamedi le lona ba sa believing mo mamedi wa ka ratang tlohong le ke le re ntate moruti November re kopa kgetlong lena se re lekile re kopa kgetlong lena ko re thusa ke le bone mo mamedi le ke la tloamane modimo sa le thusa ba ke ba tloamane modimo sa ba thusa mamedi wa ka ratang ke le kopa ho sane ho tloa tsatsi lena ka 11 o'clock ke tlo bona batho fihlella afternoon mamedi wa ka ratang le ka ho sane ka 11 o'clock ke kopana le batho ba tlo nka inkersetsweng le
ke re se tshweu le lesela leno mo mabedi wa ka ratang then a qetile ke bue le bona ke ba thusa ba bang he tla be ntse ke ba rapella tla ba bang he ba batlang go hlapisiwa tla be sentse ke le hlapisa because mo mamedi ke sebedisa metsi a noka mo mamedi a thusa batho ka tsela e makatsang metsi a noka mo mamedi ke hlatswa batho le wena ha ka ba wa feel hore o batla go hlatswa ona le street ha o ratei dintho tsa wa dutsa maile hantle mamedi wa ka ratang ke a kopa tlo ha ke le Lesotho kapa ke mona batho ba modimo mo mothana bua re o nana le letswele le neng ha ke tsene le etsang letswele la a re ka o hlapiswa fela oh matswele a ena tswa itsa tota o hlapiswa fela ya ba ntho e stopile mo mamedi wa ka ratang kalama taxi a phase 3 kapa phase 7 fela gore o ya kerekeng ya Pastor November taxi tsa phase 3 kapa phase 7 fela bo re ya kerekeng ya Moruti November shopong ya Maditlhabelo hlo ba jwetsa gore o thewa shopong ya Maditlhabelo mamedi ka koloi o driver ka roya Grootvlei o tsama straight a ona mo je ka go fita Limomolo o fite mo Greek ba bitsa Yusuf o tsama straight mamedi shebe ka lefting ya o tla bona structure se se holo na le di truck kara jarete ya rona e kereke di tsile ibile go tla tsona pele mo mamedi wa kanata ha o ntse sheba ka lefting pele shopo yone e ne ya Maditlhabelo jwale tla bona structure se se holo ho na le ke sama senke ka odimo ka mahlakoreng ke tente e tshweu mamedi wa ka rata re ya qala tsatsinena ke kopana le batho tloa ka 11 o'clock ho fihlela afternoon be re kopana hape ka osane tloa ka 11 o'clock ho fihlela afternoon mamedi wa ka rata ba kulang le ba batlang go rapelwa le bona ba ka nna batla hle ke nne ke ba tlose tseleng so that ka di 31 re kgaola selemo be ke tse ba re re fukuditse mosebetsi le bana le mathata ba batlang dikeletso tlo dula fatshe le nna wena mo mamedi wa Motheo FM le tlo thusana nomoro tsa rona tse le ke la re letse tsa mo tsona ke 078 398 3446 078 398 3446 nomoro tse ding tsa bobedi ke 079 083 3833 o bona di presenter ra di batla o leleka ha ke tsa tshwara mouse tsa tshwara tsa lokisa headset yo motho ba roa rata mamedi nomoro tsa ka ke 073 wa bona ba bia no ditse state ma go qadile ye ma mo qadima ba bia etsa next ba bibile ile ba wa bela headset ka thuko ke ne a bona o batla ki relax mamedi 079 ke go potela nomoro tsa ka mamedi tsa office 079 083 3833 079 083 3833 tsa office ke 051 011 4977 051 099 49 yo di bitse ke 051 011 4977 yoni Jesu teni ngakhathi inhloko mari mu khathi hayo go donc ke toti sa padu sane ha tsini ka mo o kere ke kenela babu watla ya babu tlo dula ka pele tlo dula ka pele ka mo kisa sa Pabi tlo dula ka pele ma lo yana favorite ka o tseba hapa pelu de motho strategic bye ya le boato